Kuba ikaze mwe bakunzi Ruton TV ibyishimo umunezero biba ari byo bibaranga. Kuri uyu munsi none turagarutse muri bya biganiro byacu. Nta kindi ni cya kiganiro tukubwira amakuru aba ari kuvugwa mu mikino hano mu Rwanda, hirya no hino ku isi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha mba ndi kumwe n'abantu batandukanye, tuba turi kumwe na Barista Benzema, tukaba turi kumwe mugabo muhanga cyane bamwita Irahari Benjamin Mkapa. Ni Benjamin utari Benjamin Gicumbi. Bakano ntabwo ari sawa papa wanjye. Gicumbi wamugani wowe witwa Sinde Benjamin kanze maryo cya Benjamin wundi Benjamin wundi Gicumbi ajya kwita Gicumbi nuko yatutsira mu misozi mu cyaro atwatira no kumugi niba baramwitiriye Gicumbi karere yaturutse nawe ukabitwa Benjamin uturungira ubuhe mugi cyangwa ikihe cyaro urumva umuntu umutaramu ntabwo ajya kwitirira agace aho muri aho ngara umusitari bamwitiriye agace nawe wowe kuko ukigwirirana nubwo atari keza ko ntanditsemo ariko nyine ntabwo wakwitirira ahantu akamamaza ahantu se wowe kandi nawe utariyamamaza Benjamin Mkapa aho byakoze kabisa. Yes, Benjamin utari Gicumbi. Ibintu birimo biravugwa mu Rwanda makuru y'imikino hirya no hino ku isi. Hano mu Rwanda mu mikino ibintu birashyushye bimeze bwana makuru hari cyane mu Rwanda makuru hari derby ejo bundi ibintu bizaba bimeze nabi cyane. Abantu nuko barakira kabisa ubusesenguzi bugiye butandukanye amakuru mu nda y'isi abantu tuzabagezaho kabisa. Kigali kabisa iri kubishyushye cyane Kigali muri iyi minsi. Naciye mu buryo muri mugoroba ikindi yashyushye hariya ahubwo abantu batarabura amatike biti abantu batarabura amatike kabisa. Abafana ba PL ngo muri Generals bashaka kuhikubira ndabareye bakaje mu mugore n'ahandi hantu mu zindi neza kuzana ubudasa yakuzana ubudasa bashaka stade yose kuyigira umukara n'umweru hariya abareye bakazashaka ahantu baca bakahabura kabisa ngo Kigali ikomeje gushyuha cyane, aho muri weekend ishize hari Trace Award. Ubu ngubu akaba hagiye kuza derby, ubundi hazaba n'igitaramo cya comedy uriya mugabo bamwita Japhet Mazimpaka. Japhet Mazimpaka yego abo nawe yamariye cyane anje ndi umufana we bakayari n'umufana nanjye zamujyana Japhet kabisa bari guhindura ibintu kabisa, ubona ko yo mu Rwanda ubona ko ari hejuru cyane kabisa. Nje ndi n'umufana ndidekaraye kabisa. Japhet atuzaniye cyane uvuga ati this life no balance Nigeria kabisa. Kigali kagiye kwifata ara tugomba kugokinga natwe tukidekana tukajyayo. Ndikumva Kigali nyine weekend azaba ari umuriro, abantu no kwitegura nyine bakagira bagashaka uburyo bikusanya kabisa. Ndikumva bizaba bimeze neza cyane. Aho ne mu showbiz Japhet bazaba bari muri comedy, ariko natwe by'umwihariko twe kuko turi muri football twakanzika muri football yacu tukareba naho hazaba hari show muri matches zitandukanye no mu bihugu bitandukanye kabisa z'amaderby. Benjamin komereza aho ngaho tubwire twakaze ku Rutonde TV. Ahangaha tugiye kuhageza amakuru y'ingenzi tugiye kwibandaho muri iki kiganiro cyacu. Icyo tubasaba ni ukusharinga, comment, like kugira ngo mugende mumenya amakuru nyine agezweho, subscribe tubere hano mu Rwanda nihuse. Nuko umuherwe bita Juvenal mfukiye nyuma yo gukubitwa mu bishimbo n'ikipe ya Kiyovu Sport
yavuze ati ntagomba kugayika nta mukiro ugayika nta mubyina nabi niko bavuga umere nk'abandi bantu bose bagiye basanzwe ahise agira gutya yikora mu mitano bazamuye ikipe yahise Adax Sport Club Adax turaza kubigarukaho ni ikipe igiye kuza ari mu muce wa Kiyovu nk'uko tuzi Gorilla ari mu muce wa Rayon Sport na Adax ngiye kuza ikora ibintu bibi cyane aho nyine turaza kubigarukaho yazanye n'umutoza bita Bokota Kamana Labama Kamana yongirije ariko ngagize abantu bihanyazwa turaza kubigarukaho tunakomeza kubabwira ko nyine nibyo twagarutseho mu kanya Rayon Sport na APR Sande kumva ni match yatangiye gushira hakiri kare cyane kabisa turaza kubigarukaho kuko umujyi washushe kugira ahantu amabanderole ibintu byakaze wabonye ko match generation ya Rayon Sport yamaniye ingoma kuva mu bihugu by'Arabo kuva muri Dubai zina emirisho bakoresha amaboko abiri ibintu bana z'akaboko kamwe gusa na zone wani hariya ndi gukura amakuru ko yakoresheje ikintu cyitwa amafurari turaza kubigarukaho yes turaza gukomereza no muri African Super League yari yakomeje aho match za retour nazo zatangiye ikipe ya Simba ikaba yasuye yarahiri mu Misiri turaza kubabwira ukuntu byagenze ariko ntago byagenze neza ku ikipe y'abaturanye mu gihugu cya Tanzania Simba yatashe match yarangiye ari kimwe ariko aggregate iba 3-3 awe yagore muri Afrika turaza kubigarukaho iracyakora ikipe ya Mamelodi Sundowns yari yasuye ikipe ya Petro Atletico de Rwanda yo murango zaje kunganya ubusa ku busa kabisa ariko ikipe ya Petro Atletico de Rwanda yatashe kuko match bari bayikubise ibitego 2-0 yes African Nations League African Super League nayo izakomeza ku munsi w'ejo kuwa kane hari matches zikomeye turaza kuzigarukaho TP Mazembe na Esperance de Tunis muri Tunisia ahangaha umuriro uzaka azaga umuntu mwara wari agomba kwigaragaza ahantu sinzi uratuka ko match ibanza TP Mazembe yigaragaje ko Esperance yakira kuri wanje wa Mukapa muri Tanzania wanje wa Mukapa ikipe wa Wydad Casablanca izaba yasuye ikipe ya Enyimba ingi abareye barayibuka Enyimba kabisa serious ndatuma abantu bagwa hasi turaza kubigaruka n'abana bari kabisa nibigere hafi turaza kubigaruka iyo yari muri African Super League irushanwa rikomeye cyane yo muri Afrika turaza kubafa twerekeze ku mugabane w'Uburayi amajoro y'abagabo yagarutse turi kwa kabiri turi kwa gatatu amajoro y'abagabo yagarutse kabisa UEFA Champions League ku mugabane w'Uburayi yari yakomeje muri ijoro ryo kuri wa kabiri yari za match za gatatu mu matsinda amakipe yagiye yigaragaza cyane ndakeka nta kipe yatunguwe Manchester United nayo yabonye amanota 3 ya mbere yabonye amanota 3 kabisa kuri match ya gatatu muri zirige iyi season igitego cyatsinzwe na Harry Maguire turaza kubigarukaho ari hano ni change na Isembwira Oroma Benjamin Isembwira abafanati igitego gitsinzwe na Maguire ku munota 72 Copenhagen ntago yaza kukishura akontiranyije amazamu ngo yitse ntabwo gatsinda ntabwo gikipe kandi byanabaye ko ku mukobwa umunota 94 Copenhagen yabonye penalty Onana arayipangurura ubu niwe abari bo bashushu bamani bayiheshe 3 muri za Champions League nyuma yuko journée ebyiri zazishize yari imaze igihigaragurika ikipe ya Real Madrid yasuye Braga iterekamo ibitego 2-0 turaza kugaruka kuri uyu mwana mutoya bita Jude Bellingham uduhigo twose yadukuye Fabrizio Romano yatangaje aravuga ati nta kintu kiba muri football nta magambo twabona yo kuvuga kuri uyu mwana Jude Bellingham byose byaravuzwe amagambo yarashize vuga ikipe ya Arsenal nayo yariho isura ikipe ya Sevilla muri Espagne kubititego ibiri byakureziriye turaza kubigaruka Arsenal ikomeje kubaka amateka cyane kabisa n'ikipe ya Rennes yanganyaga muri iryo tsinda na PSV Eindhoven igitego 1-1 naho turaza kugaruka gatoya ku bana babiri bo muri Rennes uwo bita Wahi umwana muto yakabisira kuzamuka neza no bita Brisamba
umugaride w'umwirabura wa gatatu w'abafaransa ariko urindira Rennes. Uyu mugaride nzamukubwira abantu mubwiye uyu mwataka wahi n'uyu mugaride Brisamba ndabikubwiye Benjamin ni seze ebyiri muri Rennes bazahita bajya i Burayi mu makipe akomeye nubwo naho abakina i Burayi mu Bufaransa ariko izi kipe za City za Real zikunda abana batoya zizahita zibazamura. Yes, uyu munsi kwa gatatu naho zirigi iraza gukomeza amakipe araza kumanuka. Match y'umunsi turubuze kwitsaho cyane ni ikipe ya Newcastle kuri James Park iraza kwakira ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage. Iyi match iraza kubikomeye cyane. Newcastle iherutse kugaragura Paris Saint-Germain ibitego 4 nyuma yo kuyigaragura ikafite aneri iyoboye itsinda bibibutse n'amanota 4 iraza kwakira ikipe ya Dortmund. Dortmund yingiye ifite inota 1 nyuma yo kunganya na Mirase igaza gutsindwa na PSG match ya mbere. Ubu ngubu iraje kuri James Park mu Bwongereza. Sinkeka ko iri buze kuhava. Newcastle iraza kuza kuyihabya kabisa. Ifite abakinnyi bakomeye. Barcelona mu kanya ku isaha 12:45. Ikipe ya Barcelona nayo mu kanya ku isaha 12:45 Camp Nou iraza kwakira ikipe ya Shakhtar Donetsk. Young Boys nayo iraza kwakira ikipe ya City ariko Young Boys nyine ishobora kuza kubirya abana b'abahungu baraza kubirya urwo n'urucabana n'izindi baje tuzigarukeho mu kanya kabisa. Reka tumanze dufate akaruhuko dusobe ku mazi ubundi tugaruke tuyarambura namwe muri mwamaze kuhagira muri benshi cyane. Anyuma y'akaruhuko gato rero tugize bakunzi Ruton TV kuri ubu ngubu aba basesenguzi bacu baje biteguye kutubwira byinshi biri kuvugwa muri shampiyona y'u Rwanda ndetse n'ibindi biri kuvugwa ku mugabane wa Afrika ndetse ku mugabane w'u Burayi. Ubu ngubu rero umwanya no wabo Benjamin Gicumbi na Benzema ni Benjamin utari Gicumbi na ayo kabantu benshi byose na cyagiye ndizuna cyawe uraza kurishaka. Reka tubanze twirukana tubarambure amakuru nyuma y'icyago tumaze kubahereza. Reka duhere mu Rwanda. Mu Rwanda umukire Juvenal yidekaraye nyuma yo kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport atandukanye nabo nyuma yo guhangana na ba General. Aravuga ati amafaranga ntabwo agomba guhangana nandi ahubwo amafaranga agomba gukora ibikorwa ubwabyo akaba ari byo byihanganira. Aravuga ati nimba musigaranye Kiyovu yanyu nanjye reka njye kugura ikipe. Kera kabaye havuzwe amazina ngo za Dragon ngo zaki ariko uyu munsi nubwo byabaye official confirmed avuga yuko ikipe ayise Adax Sport Club ntabwo ari football club. Nkizi ngo za Rayon Football Club ngo APR Football Club ni Adax Sport Club. Benjamin urabibona gute Juvenal agize ikipe ye nk'ukuntu na bakenisi bafite za gasogi zabo? Juvenal we iri mu cyiciro cya kabiri ariko yavuze yuko agiye kuzana ibihanyaza na Bogota agomba kuza nk'umutoza wungirije. Ubu afite ubu ngubu agomba kugumaho ariko Bogota kaza kungira Sezeta nibwo agomba kubaka ikipe ikomeye kandi ikazamuka mu cyiciro cya mbere. Urabibona gute Juvenal yagize iyi kipe? Abakire n'abana beza. Juvenal we nyuma yo kubona ko mu ikipe ya Kiyovu nta jambo gifitemo yaravuze ataricara gata amafaranga yanjye abamari iki bacenisi batandusha amafaranga bara abagabo bitwa bahaje muri gorira bimeze bite atavuga ati nanjye ngiye gukora akantu nahise nyine atekereza kugura ira kipe yahoze yitwa Rugende ahita ahindura izina havuzwe amazina menshi nkuko bigarutseho abantu bari bazi ngo Karita Dragon ariko yasayitira ibijyanye n'uruganda rwe n'ubundi asanzwe akora ibintu bijyanye n'ibitoro ahita yitira Adax ariko iyi kipe ngo bayitegeka kabisa ngira amanukana hari umukongomani mu Bogota naraza niyo wese kontinent yungirije ariko ngo nyuma yo kungiriza Juvenal yamubwiye ngo ugomba kunshakira byose abakinyi batanu wizeye abaheroza ubwatsi ariko bakamfasha
kuzamura Adax mu cyiciro cya mbere kugira mbone uko njyanya mpangana n'abo bareyo n'abo bayoboye by'umwihariko n'abandi bakire bose abo bahaja ba Kenisi bavuga ati mfite Kenisi yavuga ati mfite Gasogi. Adax rero reka Juvenal ati nanjye mfite iki Adax niyo yayise Adax kubera ko afite ubu ibikorwa by'ubucuruzi kampani baritaza Adax ikora ibintu bijyanye na petrol kandi petrol ibamo ibintu byinshi bya essence. Adax rero reka tuyifurize amahirwe masa. None no kuva ko buriya mu Rwanda tugize derby indi derby yavutse giye kwa derby kuko wabonye Adax na Kiyovu wabonye ko naho mukite ari icyatsi rumwe sombe n'umuceri hariya abantu b'Inyamirambo bashuti bawe uyitaga ngo nawe bagiye kuzajya bakubitaga n'abandi baje amabuye bari Adax y'icyatsi zaba ari umuriro. Reka tuyitegere turebe ko nyine tazabaga yayandi yose tusanzwe tuzi twizere ko izatanga challenge. Amahirwe masa rero kuri Juvenal uko imisi zagenda yicuma icyiciro cya kabiri gitangiye tuzajya tugenda tugaruka muri Adax. Yes tuvuye aho ngaho kuri Juvenal rero na Adax yiwe ko tuzagenda tubigarukaho muri iyi weekend ku munsi wo ku cyumweru mwapere match dutegereje cyane APR yakira ikipe ya Rayon Sport. Ibintu byatangiye gushyuha matches generation zo muri Rengo zavanye ingoma Katari hariya muzizimanuka ntabwo yana ngo zirazimuza umurisho muri kwa abakaraza ngo barashaye kabisa ibintu abafana baperera mu mugambi mubi bafite ngo nuko bwasigaye hose muri genero ngo nta mureye ugomba kwicaramo Benjamin barashotorana ubundi bakubwira ko abafana ba Rayon Sport ari abakene ngo hari muri regira ngo naho bigondera none babirukanye niya derby aperera abafana bayo ati muri regira hose agomba kuhagura ubundi abareyo bakazabura ahantu bapfumurira kuko badafite ubushobozi bwo kujya kwicara muri VIP n'ubundi nta nitwe tuzatwari rero ariko naye ngo kubita agatoki ku kandi abareyo nabo ntabwo bajya biburira bize Benzema ntabwo bajya biburira abareyo n'abana beza barategura ngo ejo cyangwa ejo bundi uzumva akantu guca bakubisarije uvuga ati ariko impamvu abafana ba Peri bishongora gutya rega bakiri nibo bazahostinga iyo match na Rayon nayo ubwo ibikurikiye ubwo nayo izazana utundi dushya urumva ko yamanuye ingoma bakaraza ako Kigali yashushe musheri itangiye kubayibinga before ya match iyi match tubibutsa yuko Tone TV ama highlights ari amuzamura hariya n'ibindi live kijamo tanga umutuku tuzaduhari Tone TV tuzaduhari. Yes iyo ni match ya Peri nibisanzwe iba yashushe imbere y'igihe romaza bari byinshi football yo nuko nguko bamwe aba bayetaze babana ariko tugiye mu makipe inside bivugwa nuko APR yo iri gukora kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba ishoronye nk'ibisanzwe Rayon Sport iri gukora nimugoroba mu nzobe nk'ibisanzwe ariko abakinyi bose kabisa baraje barahari nta bwitwazo Ongera avuye Uganda yaragarutse Ruvumba arahari APR barafite bazungu Ruvumbu ngo by'amakarita mu iryo hirya mu Ruvumba arahabaye reka ntabyo APR bambaho barahari bapabirana inzira barahari n'abandi bakinyi bose barahari igisigaye ubwo naho abatoza tukarana niba Thierry Forge atari bwongere kugarika inshuro ya 4 cyangwa se niba yigobotora Rayon Sport. Ese amakuru yacu turayakomereza ku mugabane w'Uburayi amajoro y'abagabo nk'uko abantu bayita kabisa UEFA Champions League yagarutse amakipe yahatanye mu irushanwa riruta andi ku mugabane w'Uburayi Champions League. Yes yari yagarutse ejo yabaye nimugoroba muri ijoro ryakeye ryo kuwa kabiri amakipe aragarika andi aragarikwa. Benjamin tugezeho resulta yuko ryagenda tugende dusesengura gake umukino ku wundi twirukanka cyane nazari match zimuriro ziryoshye kabisa ku makipe cyane yari yatsinzwe kuri match zibanza twibuza cyane dukubita tubangura Galatasaray yagiye gukubitwa na Bayern Munich igitego 3-1 Bayern Munich isanzwe wayo ariko aho ngaho Dimache tsinda yo kujye bworoshye cyane ariko n'ubundi Bayern tuyizi ko isanzwe iyobora
amatsinda inshuro nyinshi kanavamo ndetse ifite 18 ku yandi ubu ngubu ifite 9-9 mu mikino 3 kuba yatsinze rero Galatasaray mu ijoro ryakeye ni na match yabaye kare saa 12:45 by the way ikipe ya Galatasaray yaje yihagararaho urabyuka ko yari yanatsinze ikipe ya Maniju kuri match ya kabiri niyo yari yagaritse ikipe ya Maniju Galatasaray rero abantu bari bayiteze ko iri buzi gakora byinshi koko yahatanye iraza iniga Bayern irakotana ariko akagozi kaza gucika minota za 60 Coman niyo waje gufungura amazamu atsinda igitego cy'ikipe ya Bayern gatoya ikipe ya Galatasaray itibona penalty umuntu bita Mauro Icardi atera paneka nziza cyane umugaridi ya Bayern yamubayeho kuko atari na Manuel Neuer uramugaridi ya Bayern nge ntabwo mwemera ko bamuteye paneka nziza ira penalty namuzamu batayitsinda nawe ni paneka kabisa ewa nziza cyane abantu musubire kureba ira match murebe ira penalty Mauro Icardi yaje gutera nyuma match yahise iba kimwe abantu ati ibi ni ibikino no Bayern ikoze kandi wabona ko Galatasaray nayo ifitemo gukina cyane no guhatana kuko ari no ku kibuga cyayo irakina ariko Jamal Musiala arahagira ati reka suko nguko bigenda turi Bayern kipe y'Munich hali yakabise mu Budage atereka mu gitego cya kabiri Harry Kane uyu nguyu ni rutazamu rutazamu yajaje buri match abafite igitego mu ikipe ya Bayern Munich yaje atereka agashingura cumu igitego cya gatatu Galatasaray birakubiswe ntabwo itari yagize aha ngaha iyi match urugero mu vuko Galatasaray yari yayikaniye position de balle byarangiye ari 50-50 50-50 nubwo posi yitabara ikibara ari ibitego ariko ukumva ko Galatasaray ni ikipe nayo ikomeye yihagararaho ariko bayahuye na Bayern kabisa ikomeye Galatasaray rero tuyifuriza amahirwe kuri match ikurikira mu mikino yakomeje rero Manchester United Old Trafford yari yakiriye Copenhagen ni match wabonye gute Benzema ni Man U abantu bose bari biteze kuko aya niyo manota 3 ya mbere yabonye muri irushanwa rya Zirige muri iyi sezo abantu batumva ngo niyo ya mbere kuva yabaho ni muri iyi sezo niyo manota 3 ya mbere match ya mbere yagaritswe na Bayern 4-3 murabyibuka match ya kabiri tsindwa na Galatasaray none ubu ngubu n'ijoro bari bahiteze Copenhagen iyi Copenhagen bari babonye abantu kuntu yari yananiye Bayern yitsinda 2-1 abantu baravuga ati imani basangiye igiye kugira ute kongera kugarikwa ariko birakina ikipe ihagararaho kugeza ku minota 72 ubwo umukinnyi hari Maguire waje batamwemera Antiri naho ntibakimwemera usibye ijoro ryonyine bamwemera bitewe naho yabakuye yatsinze igitego cyiza cyane Eriksen yafashe Copenhagen iyo wabarayigira ati rubwo muri abavandimwe wacu atanga pass umuhama hari Maguire ati nanjye ibyo njya nitsinda reka mbitsinde noneho bahesha 3 akongera nitsinde iri joro hari Maguire ntabwo yaje kwiteranya amazamu ariko Onana ngo yakoze akantu ari Onana batari bemera abahoze iyi match ya Man U abakinyi bari banzwe iri joro nibo baraye babaye abashushu ba Man U babafana ba Man U ku match yakomeje ari kimwe ku munota wa nyuma wa 94 Copenhagen ibona penalty abantu ati noneho ya Man U yacu yewe amutini yanitse n'iriva Onana arayipanguruye abantu ati Andreshu wacu Andre Onana utemerwa ariko hari Maguire nyuma y'iyi match abantu yavuze ati ndahari mpari ku bwanyu kugira tuzamure ikipe yanagituye n'umwe mu bagabo baherutse kwitaba Imana muri weekend ni ikipe ya Man U nayo yari ivuye habi yari imaze iminsi ahantu habi even no muri champion ntabwo ubona ko ihozaho igenda ihindagurika ari ikipe iri temporary ariko muri izi liga byibuze ubwo yabonye 3 reka turebe muri match za retour kuko nubundi zahera kuri Copenhagen abantu mu bimenye match ya gatatu muri izi liga iya kane urongero mwahuye niwo mwongera guhura
izi match uku Bayern yahuye na Galatasaray, Bayern zaba yakiriye Galatasaray, iyi Man yakirwa na Copenhagen, niko bizagenda kuri match ya karindwi. Man U byabuye byanzwe nabo batsinde byabaye insanganya kabisa. Mu mabyumbi rero n'izindi match bazagenda zigenda wenda aho turashaka kireke kikora kuri match ya Sevilla FC na Arsenal. Izgize match tubabwiye ko zagiye zigenda SRNC yanganyije na PS Eindhoven igitego kimwe kuri kimwe, Union Berlin yatsinzwe na Naples kimwe ku busa, Braga yatsinzwe na Real Madrid ibitego 2-1, Inter Domina yatsinze ikipe ya Salzburg ibitego 2-1, Benfica iza kugarikwa na Real Sociedad igitego kimwe ku busa. Wenda dusoza ko ni minota iri kutujyana match nshaka kuvuga Arsenal ne kipe yabonye gute cyangwa se kuri Real Madrid na Braga. Reka tuvuge kuri Arsenal na Sevilla na Real na Braga twiruka. Ni ikipe ya Sevilla kuri Juan Sanchez muri Espagne ku kibuga cya ibikomeye kandi ifite abakinnyi bakomeye. Roma ifite abo bakunya b'abanyarjante, ifite baramose bayisubiyemo, irakomeye kandi iri wayo ni Sevilla iheruka kunganya na Real Madrid muri shampiyona kimwe. Roma ni Sevilla ikomeye wayo, ni umwami wa Europa n'ubwo hano turi muri ziriga, ariko ni ya Sevilla ibikomeye. By'umwihariko urabizi ko amakipe muri Espagne akunda kugarika cyane ayo mu Bwongereza. Arsenal ni Arsenal maze iminsi iri hejuru, kandi match ya kabiri Arsenal yari yatsinzwe na Rennes. Abantu ati kujya kwa Sevilla biraza kuba umusozi utoroshye, ariko Arsenal kabisa yaciye n'umucyo ibifashemo n'ababrezile bayo. Gabriel Jesus nyuma y'akazi katoroshye kari kakozwe na Martinelli, nawe nyuma za kumwishyura Martinelli yatsinze igitego cya mbere cyiza kabisa, yirukanse acenga umugaridi, ibintu bidaheruka gukorwa n'umwataka wari wose, gusigarana n'umugaridi akamucenga agatsinda. Ni ibintu bitagikorwa n'abataka benshi, ubona kenshi aramushota agaswata akagirute, ariko Martinelli kabisa muri uyu mwaka ari hejuru cyane. We na Gabriel Jesus ababrezile babiri rero nibo bafashe Arsenal kubona intsinzi mu gihugu cya Espagne ibitego 2-1. Yes, match Arsenal yo nta byinshi tuyivugaho konsi kuri Arteta kabisa ari kuzamuka. Seconda match kuri Real Madrid nta ibintu byinshi nyivuga gutsinda Braga ntago ari inkuru, ahubwo inkuru byari kuba Braga itsinze Real cyabikanganya. Umuntu cyaka kugarukaho no umwana bita Jude Bellingham, igitego cya mbere cya Real cyatsinzwe na Rodrigo kuri pass ya Vini, igitego cya kabiri gitsindwa na Jude Bellingham, umwana w'umwongereza mutoya kabisa. Jude Bellingham bibutsa Jude Bellingham anabera gitangaza, ntago ari umwataka, ni umumediateur. Niyo mpamvu isi yose yavuze ko 10 afite imibitego 11 imikino 12 umumediateur akaba afitemo ibitego 11 assist 3. Usibye no muri Real na Sevilla yene match iheruka n'abataliyani niyo wayihesheje intsinzi y'igitego kimwe kubuza. Ariko uriya mwana ni igitangaza. Jude Bellingham azabica benshi n'abantu bose baramuvuze. Fabrice Romano yatangaje aravuga ati amagambo yose muri football yo kuvuga kuri Jude yaravuzwe, ahubwo ubwo ibizaza byo muri future tuzamuvuga ibiki. Jude Bellingham we ari perfect, ni umuntu uzi byose, uzi football. Ni mubwira ngaze football wumve ko ayizi nyine football. Ni gutyo kandi n'ijoro ryashize yatsinze igitego cyiza rwose, yatsinze igitego ni Real kabisa, ubona ko nira karasiko Jude Bellingham agomba kumwubakiraho, ndetse n'aba ba Vini tuzagenda tubigarukaho muri karasiko ihari muri weekend kwa gatandatu saa 10:15. Nawe ashobora kuzagora ikipe ya Barcelona Jude Bellingham. Yes, izo zari match zaraye zibaye ku munsi wo kwa kabiri mu ijoro ryake. Iri joro nazo ni match nyinshi zidutegereje kabisa, match z'umuriro ku bibuga bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Benjamin twirukanze igenda utubwira ikipe turondoremo nk'imikino nk'ibiri tuvugaho gatoya mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu. Match munsi zitegerejwe cyane ni match irabuza Newcastle na Dortmund ku kibuga James Park. Yes, ni match komeye cyane, ni match komeye by'umwihariko. Iyi Newcastle abantu benshi bari bazi ko muri iri tsinda zazikagana, ariko ubu ngubu niyo kipe ya mbere ifite amanota 4 nyuma yo kunganya na Mirase mu Butaliyani, nyuma yo gukubita Paris Saint-Germain mu bitego 4-1. Ni Newcastle igomba kubahwa, iraza kwakira mu kanya ku isaha 3 kuri James Park
ikipe ya Borussia Dortmund ifite inota rimwe igomba gushaka amanota 3 nibyo birayihe niyo mpamvu iyi match ikipe iragarikwa yitwa Dortmund niyo mpamvu iyi match ikomeye ni Newcastle ishaka gukomfirima igahita igira amanota 7 ni Dortmund ishaka gutsinda byibuze igahita igira amanota nayo 4 ikanganya niyo Newcastle ni match ikomeye cyane kuri James Park ariko icyo ngicyo Newcastle irahabwa amahirwe ariko nge nabisemo kuri 51 bya Newcastle kuri 49 bya Dortmund mu isata turera muze gucikwa nanone RB Leipzig yo mu Budage irakira Keverna Zvezda iraza kwakira akakipe ariko Leipzig bamwitsinda rya City ariko Leipzig yiri wayo nayo ikunda kwihagarara match ishize yatsinzwe na City kandi yarakunda kugora City niyo mpamvu match iri hosting igomba gutsinda ino match Leipzig hano nta bintu twavugaho byinshi iyi ni win ya Leipzig n'abayigura baze kuyigura win cyakoze nko kuri Newcastle basirema akantu wagura over under cyangwa se yes yashoboka Leipzig rero ngo abakugiye match ni saa 3 mindi match iza kuba isa naho iraba yoroshe ikipe ya Man City kwakira ikipe ya Manchester City nazo izi match zose twabwira ziraba ku isaha y'isa 3 izi match zose ikipe ya City hano nta kintu twayivugaho cyinshi iyi ni win ya City nubwira match iraza kuba umva ya hejuru umufaransa n'umutaliyani PSG na AC Milan Benzema aragumura yes hano iyi match irakomeye aho bikomerera no kubera ko iyi page ifite amanota 3 yatsinze Dortmund gusa match ya mbere ifungura Champions League match ya kabiri yagaritswe bibi cyane kuri James Park ni kipe ya Newcastle iyi match irabikomeye kuko Mirase ubwayo nayo imaze kunganya kabiri yanganyije na Newcastle irongera inganya shaka 3 ni kipe ya Dortmund mu Budage igomba kuzishaka 3 kugira igira 5 ariko PSG nayo ntabwo yaciwe 4 yakubiswe muri match ya kabiri yejo bundi kandi izi match ziza n'ubundi retour nyuma y'imyaka 15 Mirase izahita yakira PSG batangira ubwo retour niyo mpamvu iyi match iraza kubikomeye Mbappe hariya barabi bigaragaza aho ukivuga kuri Mbappe ngo ikipe yakuza fana Mirase ngo Mirase ngo yajyaga itsindwa Mbappe ubundi agatuka abana biganaga Mbappe ubu aratsindiye ikipe koko agiye kuba Mbappe nawe kuvaho muri Alfred Munganiye kuvaho muri match ishize ngo tipara wari wamushize mu kwaha ntabwo mpano kwigaragaza Mbappe kuri Newcastle yari ruje ntago ari ruje ngo avemo ariko yarasa nkaho afite ruje nyine umukinnyi atagaragara basa nkaho afite ruje match irabikomeye cyane reka ni nayo ubundi yo na Dortmund na Newcastle muri iri tsinda niryo tsinda rinakomeye cyane nizo match zirara umunsi ku isaha y'isa 3 gusa hano nge PSG nayihereza win bitewe n'impamvu ABC kuko ifite amanota 3 kuko ifite abakinnyi bakomeye ba Mbappe bagomba gukora revenge bakaza kugereza kabisa muri Abafaransa batakiri ikipe ya AC Milan bataza kubabaza bene wabo match iraza gusoza ni Celtic iraza kuba yasuwe na Atletico Madrid aha Celtic iraje Celtic ni ikipe nayo ikomeye bagira na derby ya Celtic na Rangers hariya ariko Celtic ntago ari ikipe ikomeye cyane si n'ikipe yoroshye nayo cyane ku buryo avuga ni match igorohera Atletico ku gipira cyabo cya Diego Simeone abashaka kudefanda niyo yahura na Rugende we abashaka kudefanda ntago yirekura ngo yatake akora imwe n'imwe gacisha mukabona atsinze ngo 7 ni Atletico iraho ariko ntago nayamanota menshi cyane yo gutsinda Atletico bitewe n'umupira itera nayo ni ku isaha y'isa 3 ariko hano ku bantu bagura anda niho bantu baza kurya kuri Atletico no kudefanda ibitego biba bikeya ndakeka zirige uko nguka kenshi niko biri buze kugenda Benjamin kamushimire cyane Benzema yes asante sana Benjamin abakunzi bacu tubategurira ikiganiro cy'ubutaha kizaba kimeze neza tubabwira kuri derby ya APR see you soon see you Benzema
and Benjamin Mkapa. See you soon. Yes, asante sana Alfred, cameraman wacu wakoze cyane.